Salut ba monde entier, salut ba tout surtout. Viens les news des stars. Affaire et botou ya pacho RFI. Pacho RFI ozui. RFI ozui. Bo bino bozaso ba tche bino micro, bo koma lokwa pena mo likata mobali. Bo koma lokwa made sa mo mubambwa pasha, siko so pasha ngo pa ndolo ma pasha ngo ana longitima. Pacho. Yo ngoko c'est la vingt ni batu makambu. Tiens, pacho ba vérité. Oui, rançon na batu ana buzo ba toko siwa penande oko selie makambu. Ba chacha dokolo ya chacha et mi José la reine de Paris. Ba aussi ma vient na kimono makasi bota la bolo ba te ba loba kaka. Ba loba kaka ba sala ka ba video ba loba kaka. Pacho RFI oza barando no par-ci par là. Ba betu etika ken piana ken moni yope ozwa ebotu abangala peno mo bangala ebotu yango yozwa pacho lo puta makasi ba betu za ba prom na kuna so linga mwasa badana so sama kamunyu kuna ba betu kuna ngoko za ke Vincent ete so Vincent la tino ba beta yo so ba mosaka Vincent na sana ba ngoni fwa kata ba kingo ba mosaka seke via otunda te bo kata mosaka kingo akufa mona na asulte Viens na batute ya lo ba vérité ne fils que une fois na vie na lo ba vérité atamba moko na vie na lo ba vérité et ça lo bébé ça lo barbara et ça lo ka chonique pacho chacha dokolo ya chacha viens nga Odilo Amosi maître Odilo Amosi maître Reke Blanc atari wa Diego asimbi vient na kimono ya pembe kimono taché aussi sango. Merci Jeunesse Malele wan tachi pour na vidéo pour na moi lieba tena ke otala kande zaka via la news de star akose Olivier Bakambu eza ngowe ranson te wana pena akosi pacho RFI wana pena okosi lo ba vérité da aussi sango lero langi l'idée suna omoni yo na elao